tu ni tarik som ni le ko November kum sang ni le som ni le ni tu ni kho hi ka kho he da pa da ni kho busy that ni kho ti di mai en ting tu ni kho hin ai ke se ba val be sedin ka hin kho hi ke le ke lung se le zeng in he chun le zon changkhat bua e hin hi pon pasal thum ka hi win numei so ma hin numei ho chula aznei do ga mai ta win ka u pa hin 1991 ama kum som thumal hin kumin class 9 and kisim na lajin ay na dal havin kanaw pa in 2012 December in ay na dal hakedevin tuhin pasal chang lo la chukitan chang se ahung ping tabang hinkho chu kamang tan ay mite hi chon da khandan guinu chon dan khan khoi nei win khan khoi kim khat loiden hi pi gan thei ki hol de ham tin khan kho ki het mo sa ta am loi jong am jin ya nang zala khan khoi po zo mana bolding hello inei zo mana bolding hello khan khoi dam lai sunga ke ngai lu ta a mi to chen khom thei na dinga tha ki kilo tabang din mun ko i khan ko hi in i gol pai pi a i hat le pai pi a jong ki henge bible min ina lo le na de yam chibang chun bolen ati ko he ho khan ko hi kiden tu ni ko hin ka chang se en kin sagi he ahung ki lung lut khomen kin sagi subul hit na ding cho boy le jing ni zat ham pi sacrifice bolding in amtan jingka in school a chapang ho parents khadin in kalut ding a hi tia ai ti mo hi zen ke jong chi ding in nop na kan pin en la tu jingka in a cha te ni jong residential students hi zin ain lut na ding mo ba ka ga tha in ken jong ki pathil pe in pon lap ka chai jong le ka hin pin athu ka seidin ka hin dal ta na hi ka hin dal han cha kon chun phaya metric exam ana fail ho permission la pi ngai zin tu ni khal khala alo thailowa bolding kin khom zin mi thum a dingin permission ka ga line soi sang ka ga bolin ija kon chun to khompi asfa all cycle football association general secretary pu kei president kahin tu him gs pu chale school lama jungi seile school mo kapu khompi diamond sour academy keti ichi anei pa oi pu do sei thangkan phai wangkho amazon nasata adam mo kizana hin damdo zo talwin tu ni ungko makhai vele chun ai lim san tawin amma chu hospital alung dam sabe muding tin kachin en la process iza kai abol na live hi zin ai nei pi ka ki mu pin tu ho ka sejin ama khoda ton pun chu kapilu de hicha kon chun tu hin lamlong imfa okru road hi gari ka tol jingla hin rengang po kalung de dan tua hi old mulam okru district ka chanu khat athi in aji pa jong ke gol mong a hin pin kum ki ba pi hung ki seilet khom pi ama he ka chanu ta hin na ki chengin mulama pan saun ama ni acha te ni jong ke ko ma school kai ning kumin khat so ma pasen tu kumi
9 exam peding ai ta in ama ngai lut na nei ta in agal dingin kawai konin ka kilap diam ka kilap lo diam ka pon ke dia tu ni ne khwa kin li na chu hin tu ni ne khwa hin school viam Nazareth English High School mo pokhat hin en chapang ho thiam zilna lekha ke hilo ki chip goal si lama zong na sata ki kho kan Reliance Foundation ama ho company in football tournament a ball jing event kum se le tu kum hin chapang ho semi final aludun team sagi hin league round ape awe hin tu hin table top 4 in our win tu nin jong player min hi jo hi azo wala tu ni match he zo wala top 2 lung zo thei di win our min aki draw wala top 3 ahad mo wala the top 4 ding tun top 4 our win top 2 zo ki dein ahin la aki boy wal be se ta ze hin aki pui zo ta pon apamol he en la exam zong na ize a chu ki pui da zong le chu na kho de pon ke ki sei mo zia he ki pui lo hin ki sei mo lo hilang football ngai lu khat hi na ka chapang ho he top 2 dal na dia zu ka pui te ding chiong ka sacrifice tan chule tu ni hin football langa cycle hang sunga dinga kiloi khom na all cycle football association I know the DFA cycle president khat hi na tu ni hi winners cup pe ding gampum te home ground lung tina he kichip na ding amfa alam kai ho reception ball le ding to le play ho zong dasata bekol le ding a chu ki gong a hin gs pum dam mo ji a hi pan te ding tia chu kan gel ha kha chu hin a hin la hinkho hung ba a hele thina thu munni je na ki zatan he chon loi la pai te ko ma zong ka sein to a he ke phaya ko na lungtin kadal diham bai lo le mulam kadal diham ka sei thei pon thilong ka chanu chu kalap dinga hele ka chi ding William na kin chu ki mapat dinga hi a kalap lo di hele lungtina winners cup chu hundal ding ti a heloi te ko ma jong ka sei hin kini za kai ka ball chai to kilhonin ka phone in a hele nilha lang pung ni makai pung thum vel le vine kin hi dinga he ti pha bin chelang he ka dala hi tai e na he them bin lang tu ni hi changa hin khoman dan he changa hun khoman ti le chang lo lo a changkhat pu ta banga hin khoman he a ha e ti je chun ai te chana he chapa khat mai nei ki ti hi ahung let pha le kuki society sunga hingdinga aboi di dan ho ka gel doin chapani le thum ai lo le tam ta ne ho hi o chat na lung thim khat ahung me na hi je na miti le aboi na aum ji wangin lung gel ki ba lo za ki tu mo ipp nei loi jong nan tin he jong le excuse me kin le bonga tam ting le nang lai mo da chiu nang langa chiu ta in sung talenga panala chal diu pa ko kamit lan kamun kain ot chal he ve pasal tam nei te ho nawang pha ve ki tu dil in ko mang win lang chon da khan dan ni ho he patake cha khan ko nei ta zui kim su ke ding in jong kan tim ve longa padin minute som li tabangkan jotan tu hin songphal kiti chu kapha ding ai tai pichilai songphal hin jan in jong William nakin khat anomin sai si zanga ka so pite ho khat ba ma hin ama chu ajinu chu Rebecca kitin Nazareth school anakai ucha wa anakai hin ma hoi songphal te himin songphala zipa to cheng de na jani chu ama vuinekin chu hin zipa to ni dena lang le ama zo chu thang ki gal pa ki
ding a hin tu ni kin kop le kaya thivuya ka chi chung chon in jong chelai Rebecca azipa sei ama jamkat ki ga pa ding a hin chule tu ni hin Nazareth school final exam adinga ozohon sit preparation chule class 10 ho to farewell party zong ding a hin tu ni hi kin isimail atam ma jingen to a hi song phal kholai ka zo hin cha ko na lam hi minute som lenga vel zo dikat hin ka ga de I tol dan he araf thowin lampi araf te jingen ken jong ti chan gari a hi te ten ka tolin khat le minute li in chalai ka destination zo kalong tan chi mulam wang kho hi in achung langa he azo ho hi in ka chanu vuya ka hong he ama la ka hong he